Wow, nevjerojatno. Jako lijepo, zar ne? Super. Idem. Dobro, vidimo se kasnije. Bok. Mogu li te pitat nešto? Da, reci. S kim si razgovarao? Zašto želiš znati? Nećeš mi reći. Pričao sam s Fredom. I čemu takva tajanstvenost? Jako si tajanstven. Ma, zato što Ludmila ne želi da se sazna. Zapravo, Fede ne želi da Ludmila sazna jer samo o tome govori. Zapravo nije bitno. Idemo. Čekaju nas da krenemo u Barcelonu. Ne, ja... Ostavit će nas, moramo ići. Dođi, idemo. Dobro, idemo ljudi, ajde, volim vas sve vas Dobro, volim. Marati. Jako ti nedostaje, ha? Da, mnogo. Ljudi, jedan pozdrav za fanove iz Barcelone. Ovdje. Barcelona, uskoro dolazimo. Vidimo se na sljedećoj predstavi. Bok. Ej, skoro sam krenula po tebe, mislila sam da si zaspao. Jesi li uzbuđen? Jesam, kažu da je stadion nevjerojatan. Idemo. Da. Trebate mi smireni i odmorni, jer znate da sutra popodne imamo prvu izvedbu, a nakon toga je posljednja izvedba turneje, ljudi. Ali sutra je Vilu rođendan. Voljela bi ga provesti s društvom. Ma lijepo, dobro, oni sigurno pripremaju neko iznenađenje s balonima, klaunima, konfetima, ko zna. Pripremite nešto, okej? Znaš što, Violeta? Sutra kada budem u zraku izvodila svoju posebnu točku, pozdravit ću te za rođendan s visine. Jao, ne, ipak bolje ne. To bi samo upropastilo moj trenutak. Ne obaziri se na nju. Ne brini, neću. Jesi li probao tapas ovdje? Ne znaš što je to, ja sam ovdje dugo živjela pa znam što je to. Ako Oprosti. želiš, možemo... Tražite na recepciji. U redu, hvala. Odmah se vraćam. Što? Ali zašto ideš? Traži me na recepciji. Dobro, ali kasnije mi... Što smjera ovaj dečko? Umjesto da sumnješ, pite ga. Neću, ako mi nešto želi reći, onda će mi reći. Ja njemu vjerujem u potpunosti. Tako je, odlično, cure, povjerenje je jako bitno u odnosu i zato... Što? Ne, ovo je višak povjerenja. Što se dogodilo? K nama. Što ti je, Kamila, stani? Ej, što ti je? Ej, ona cura, tko je to? S kim si to pričao? Smijem li znati? Zašto? Špioniraš me? Zašto se smiješ? Ozbiljna sam. Kako si ljubomorna. Nisam ljubomorna. To je Ljubomorna organizatorica festivala bendova ovdje u Barceloni. Bio sam s njom jer želi da moj bend svira. Odlično, zar ne? Da. Želiš da odemo pojesti papas bravas? Danas se moramo vratiti rano jer je sutra tvoj rođendan. Da.